esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwege libale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwege libale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwege libale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwege libale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwege libale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengoro James Barare Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye kutoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga se Kitutu Masaba ndobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana nkwaye wale kirichi tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school urendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo naba bunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende getangania tabiri mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we kawe bursary in full intabana baito January intake negendereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi ni gutras chilamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Jumapili entangani kigima yo mwaka 2026 chitariki ninye omotienyi omotangani wo mwaka 2026 ne Jumapili entangani natego katai nabonega abange niko baganda kokwana ni na salamu chiriga tabakananga happy new year kerensemo ndamaito mwako yo tokonyoroka tobwatibire ngonga tokonyoroka happy new year gwikirariri so mwako moye gwikirariri konda sabonega turachengeranga no mwako moye 2026 na mwanju murigelio Gatembe TV kolengia nonse asore kunogenda kokokera ogochaka kwa mwaka yo omoya ase lituko lya lero na inche ase ntune ndangani kigima ase omwaka yo 2026 ase mangana mayeke unga chinsa ibere cheni ngongor kwaro ni ototo nyaingiri korona sema imenyelio nigo akorokwa Wilson Makoli na mwanchu murigerali ayo na kwalgana lituko lya lero na tungetia mangana mange yo ganta kwane kwa chinsa ma ime na isiko yagusi ganda gotwale marga wengi ya chinga kyo ganta kotagarara na kwaligerali ekeunga emagoroba ya lero. Mwanchu murigerali ekionga chinsa ibere nigotoko chakura chinsa mochia murako ime bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira aseto kumanya muna kubwatakana amo nomukia bugeta sen kia Gatembe
kumurekera nanene muno ogosi obokongo na gosirwa gwe chiamata chirichire chokonyora wense gosichwetera makongo ao nigo ritukuria lero amata ya mukoro chinseme chamurako yanya kabakane kwangani geranya ko gochiga konyo nigeranya gochikonyora obokonyi kubatakana amo no musamali mu yagwe sokya na gutarira engeyo muna gutume mulikito Daniel Ontiri. Lea Bigutu no mongino ye Frida Lea kurua sikenyole kega kegetembe 1 ne kegotoka murake county Nyamira ne gati ya balia sike kabono babere bagwetero bulemerwa ao asikinyororo chibutaka umugaka wenkeiga nigabwa tumochando bobongo bana bae nigo boigo bale no bole mahigati abo barase chi wheelchair abaiga boigo nigo bamenyeta ase nyumba erwete batabwati nonye nase bakorara obono baboletie gusirwa emegano engabuniga kurwa segetaseni kyagetembe nase metandao nigo yirire chiamate chingabune chiga chinyinge konyoro bokonyi sabaiga barachikwaga enyombe nya na kururwe bintu byokorara nyumba ya kebara na kugorwa engombe no mosamali umuya no mwanasiasa Clive Ogwara uyoteba ekirenga kyae no kwene kya keroyomo na minyeta asibirengo bibwenerete na sawire mari na rorera mangana makongu sana nonya tuen stora tokurwe nyumba yobotaka lakini elinizere nsemono twanjira ne tuen siamo yo ngayo nyo montare gocha gotagokonye muntu ndi wensi oregaiga na bego gotarankonya kara konya uri taribo tebuna nachira igentena na roreta wati mattress tabwati getana taribo moya ko tabwati mattress tabwati getana taribo enyombe ege koera inchengo beke mattress negetanda no moya ke mattress ya negetanda kora yonse kerba bere nyomba bono baikaransire etogocha gotere twakorere nyombe twabekiro marangeti ebitanda basoire ime taribo yori ngocha gutana na kangombe uno mugambe bono mugambe gento gocha gonkonya kanyakoriye ngombae asense mwende okuboria niko kwabekwa gukubatirana na bubwatani ao ligosira chiamate chingabune chiga igetambokero abamenyi bense miga bagokera igo twaroriro ubururo bonene asinginje y'umutando uyu umwana babwatekerama emyaka 15 nonyengi noyo kumubuguria na besi ororiera moire akerense asinginje y'ugutarikende onda tokotaba ngambia mona barai mangana abuna so ate mitandao warora kandaiga nande mwariga nigwa semwensi nande yarora kano mana mbulinga turo chabara ibara chiko tokona ko mutu asengenjo ekero mwikira abantu barinse gegwangeke mwabakonyire oiriro ko mukaso ko konya muntu ori no kogani nkurubo teregata seni kyagetembe kuriga manga ase county Nyamira eliterene nguru kwa Daniel Ontiri. Mujumbe mukoro bwe bunge ya Bonchari Muske Paveri Oimeke nigo hatukuteirare eganga yaye yokurigye kirugo kyo senator abwe county ya Kisii asobochori bonne mu mwaka wechirwe na 2025 nilibagari yaye nigara chikurigye kirugo kyo bujumbe bwe bunge yo kaukwana imeye kansa iyo mwari imeye bunge yo ya Bonchari Oimeke nigo boigo amachirio mujumbe bwe bunge yo obono Omoske Dr. Charles Onjoke asate bruna tarekirandia abamenyi bebunge yo magendero asense muyende nigo Moske Oimeke boigo naraka kwanira higorega ya Dr. Fred Matiangi yokorige karoke boraibense aso mwaka bwechiribu osasa bachali bonne bo mwaka bwechiribu na 2025 ase agoche koligia ekerogo kyobo rai bwense gwetere kyama gia Jupiri Oimeke one officially 2027 on the race go well. Kesana kwa nera kanta Oimeke tra kore gasi ya Bonchari. Kwa tele te monjera. Ona ati oto mdirita ko emyaka 5 kora bangali gasi. Bonchari ile kore mesai. Matoyo. Bonchari ile kore yume. Tati nyose kore yume. Eche etenene kabisa kuna constituency ya Bonchari. Mno tumeke tonga ko tumeke to kujua. Onjoke. Awaje mchezo afanye kazi. Unaona neno? Kibasari.
Ngata ko yore ftaku chabana. Gakuru. Ngata ko chipasali 5,000. Garu 8,000 to management college. University garu 10,000. All you want to next year. Abu to pass at Ninge. We make it, not the rule was in it. I decided on a pretty door second like a boy MP. All of you could have told it. Oh my lord, no more. Fire is fire. Vote on it. What on what can I joking? Saya buat. Again, untuk one time. One time. Untuk kerana mereka, ada orang. Orang kau jauh lah mamang. Nanti kita arah kita tu fulis. Mana fulis kan? Gambar orang kau. Orang juga kita tu orang fulis kau. Aku pun tidak mau demi. Aku tu orang fulis. Kau macam tu. Because juga nanti is one time. Ayah nak jumpa di mapema. Ayah tu yang sakit. Agak kucing ayah. Kau tahu macam ni. Macam macam ni wetu noyo itu. Macam ni kau mahu support 100%. Ya semua anjir akan berkat. Afanye kazi atukorega. Anu mahu 100%. Na anu mahu jamaa kekura. Kila mtu akuja pigie mtikura. Ndio bana ndio. Kama ndio hapa na baadhi wa sisi. Watenga muna. Mwanjumuli chingaki chisukuru chiroberi gochaka koigurwa rituko olia ngyo chinsema ao imensi ya Kenya nigo muraibwense homosike William Samoei Ruto aiteli bagalia bene na kotugutarare chinguma una nigo serikali ya mentire chibesa kuchia chisukuru gose school fees libagelio nigo muraibwense homosike Ruto ayenekiribna nigo serikali ya mentire chibesa eje ewakanira abana gochia chisukuru chimanyikiribna capitation ase anyaka bakumachia egati ya bali bagotalia amangana iyo bolimo igoro yenganeyo. Tuko na watu wanaenda wanaongeza sijui school fees ya nini, sijui levy ya nini, sijui fee ya nini. I want to warn them. Watoto wataenda shule next week. Na serikali tumelipa pesa, especially day schools. No child should be sent home from any day school because of matters school fees. Because government is going to cover the education of our children. Watoto watalipa wale wako boarding schools na ile pesa wanalipa tayari has been approved. The amount has been approved. Nimesikia wanasiasa wengine wanaongea siasa kidogo kidogo. Ati school fees itaongezwa. School fees ya shule ya wapi? Ya nchi gani? Ile tumeongeza ni pesa ambayo serikali inatoa kwa watoto wa Kenya. Na umwanchwa omo ligarali omo mawaziri ububurendi bwaime homosike Onesmus Kipchumba Murkomen nigo akwanire igoro ya mangana ya obwangi bwa marwa gosoborotsi bwa marwa tanchiria mo na boigo ebinyugwa byogotindia na boiga mariogo yogotindia asanya ka bakurubwa tukaga kurega tindi ko cyase bali bonsi bakubwatarani gwa nengane yo na boigo kwanike bunani gwa serikali erachwe mukiga tambogere tindi ase bali bakwanakia amangana ngabnayo. Mambo ya pombe na bangi na madawa ya kulevya. Nilipozunguka kwa jukwaa la usalama niliona kwamba nchi yetu inaendelea kuzama kwa mambo ya pombe. Na wewe ulisema clearly na ukasema tena kama mwanzo ya mwaka huu that this year is the year of liberating the people of Kenya from the yoke of alcoholism and drug abuse. And Your Excellency, we have strengthened the anti-narcotics unit by adding 400 officers. From the next week, Monday, IG tutakaa chini na yeye anapanga how we can pick the extra 500 officers kwa DCI. Your Excellency, we are going to start with the loads, especially not just starting from the brewers, the main suppliers ya ethanol na methanol kwa hii dunia. Kuna wengine tunajua majina yao kwa wasingisho, nilikuambia juzi, Your Excellency. Mimi nataka bila kusema majina yao na mnajijua
wengine wanatoka Elgeyo Marakwet hapa, wengine wanatoka hapa Trans Nzoia, wengine walizaliwa hapa, wengine ni Nandi hapa, na mnajua mnasunguka hapa mkiuza ethanol. Your days are over. They are over. Now don't say the president never warned you. Those days are over. We want to make sure that our children are liberated kwa mambo ya pombe na kwa mambo ya madawa ya kulevya. Your Excellency, mzazi, I want to tell this family, mzazi akikaa hapa chini kuona mtoto yake ameoa na kuolewa ni kitu kubwa sana in the present moment. Lakini kuna watu wengine hawakunywi pombe, hawavuti bangi, hawatumii cocaine, lakini wao ni suppliers. Na mwancho mulili gati abarai korwa sichinse mwachi abo songo gose Western Kenya nigo baboririe abarai babo anamona bali bage siasa bakoragwa amo nomo kumonogari bwe bungane omoske Moses Masika Wetangura abo umurai bwe kiama gya DIP Kenya omoske Eugene Wamalwa gocha mona kobwatirana asoboge banyaka bakoyanakia ugosegeta kwabo gochiase serikali gosogosira kwabo gochiase serikali kura no murai bwe omoske William Samuel Ruto na koyanakia abuna okobwatisia serikali eyo nigo kwaletira magandara mange andamona chiseme cha Western bwana choni gochia bwatu kwa amo nomo waziri wa mangana yebyombe moske wikiri wa Mbesa Oparanya na boigo omo governor bwe county ya Kakamega omoske Fernandez Barasa na mokonyo mo governor bwe county eyo omoske Ayub Savura. Mkiangalia maendeleo ambayo tunafanya hapa Kakamega, ikiwemo industrial park ambayo iko hapa Likuyani, tunashirikiana na serikali kuu ili kuhakikisha project hiyo imekamilika, nitatuwezesha kuajiri vijana wetu hapa kazi. Hiyo ni kazi ama sio kazi? Tunashirikiana na serikali kuu kukamilisha kiwanja cha Buhungu ambacho mwezi wa Septemba latest itakuwa imekamilika. Na mwaka ujao Buhungu International Stadium itakuwa mojawapo ya viwanja ambazo zitakuwa zinaandaa michuano ya AFCON hapa katika gatuzi letu. Tunataka tuanze na nyinyi, mkubaliane kuja pamoja, na nyinyi ni majirani, na nyinyi ni mandugu, ndio sisi tufuate. Kwa sababu mnakuja hapa kuambia tuje pamoja, na nyinyi mmekuamilia hii vyama yenu ambazo kama hatukuji pamoja hakuna mahali hizi vyama vitapeleka nyinyi. Ndio ukweli wa mambo. We must come together, have a big party, a national party. Unless you have a national party, utatafuta president wapi? Itakupeleka wapi? You need over 100 MPs to be a president. Mimi kama deputy party leader wa DAP, party leader wangu yuko hapa, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Just show me an opposition candidate, akiwa Munyoro, akiwa Kalonzo, akiwa Matiang'i, mwenye anaweza angusha William Samoei Ruto. Just show me. Hakuna mtu. Sisi ni watu wa 2 terms, kuanzia kwa baraza, Mugabe, William Samoei Ruto. Manchi mulio grabwa ni gotoko enda omotimo komo kai gotoko ran to ganda na manga na kwariganaria ase kionga chinsa ibere totko
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batajeti universities acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school uburendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri ngo mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bakoze school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetera sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658659. For more information or to book an interview, Timiza School. Discover your best.
Enyagitari ya HK International Medical Center nigegotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nigebwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoro kegima abo baokora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo boigo enyagitari ya nigebwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao nabonta getogotanga senyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so munu bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka magoro ise twarigere the internal organs cha uchons pina kichigo function tokonyora chiri cha cell function abnormal twako amariogo amarwaire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu nto bwata mariogo ya maino nto bwata mariogo ya marwaire yemeki emeki eri etichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabiya nto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bolito korokanga osteoporosis na borobo no borwaire bochandeta abantu baito na borobo amariogo na rororo nkoligere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ali tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asamange bakeresimi ase number 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Are you looking for a school where your child can grow, shine, and achieve their dreams? Welcome to Lucky Star Educational Center, where excellence begins. We offer top-quality education for learners from playgroup to grade 6, fully CBC compliant and designed to nurture every child's potential. At Lucky Star, your child enjoys modern computer studies with a fully equipped computer lab, chess, karate, and swimming to enhance mental skills, discipline, and swimming ability, safe and reliable school transport for all learners, affordable school fees, spacious and modern classrooms, highly trained, competent, and dedicated teachers, a conducive learning environment, adequate teaching and learning materials for every class. Interviews and January admissions are ongoing. Enroll your child in a school that cares about their growth, confidence, and future. Find us in Kisii Town, Jogo area along the Kisii-Nyamira Highway opposite the Kenya Power Substation. For more information, call 071-524-5923 or 071-959-4048. Lucky Star Educational Center, a center of excellence. Manje muliga karibu sensemo ya kabere ya kionga chinsa ibere omuraibense omoske William Samoei Ruto nigo hamochiri egati abana siasa abo bakora siasa chobogesako niga ariko kwana yo chinga kikerana ase omusangergano abogo sasima asanya kwa bakobolia barai kuira chinka kichiabene na kuralia obomo no kubwatrana asense ya Kenya na namono kuligeria samagendero yense ne bitambokero aho bigo Kenya ense ya Kenya. Ile siasa ya zamani ya kubagua watu, ya kubagiwa sehemu ya watu wengine,
ya kuacha wengine nyuma, ya fitina, ya ukabila. Hiyo siasa tuachane naye. Tuunganishe Wakenya wawe kitu kimoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Ama namna gani watu wa West Pokot? Si tumekubaliana umoja ni nguvu? So mimi nataka tushirikiane namna hiyo. Na mimi nataka niulize viongozi, tuache malumbano jameni. Wanasema, kwa sababu viongozi wengine wanasema huyu anataka kunyoshea vidole huyu anataka kutoa macho ya ule anataka kutoa macho ya huyu. Nini nataka niwaeleze, an eye for an eye made the whole world blind. Tuachane na siasa ya kisirani na hasira na siasa ya chuki na siasa ya kugombanisha Wakenya. Tutafute namna ya kuleta Wakenya pamoja. Tunaelewana jameni? Mimi nawauliza viongozi wale wengine wote. Nimeona wale viongozi wengine nilikuwa na wachochea watafute namna ya tupange Kenya iweze kusonga mbele. Nimeona ati wako na mpango mara mbili. Ati mpango yao ya kwanza ni njama against ati William Ruto. Ati mpango yao ya pili ni kupinga ile maendeleo yote, sijui housing wanataka kupinga, sijui National Infrastructure Fund wanataka kupinga, sijui wanataka kupinga masoko, sijui wanataka kupinga universal health coverage. Sasa mimi nataka niwaulize hawa viongozi, jameni, tafadhali, how do you benefit kama ati mpango yako yote you are just scheming and planning propaganda na fitina against an individual? Siku gani mtapata nafasi ya Amokonyi womo raibwense omokoro oyubo igoro muraibe kya magiati CP Mosikecho Fred Gachagua na era nigarurege kurega tindiko chesa watani bodiam asoko batayabuna tibanya ka bakubwatirana mono muraibwense Mosike William Samoei Ruto anna mono asensema ya gisiasa ukwana chinga kecho niko Gachagua na kebuna ose niko Gachagua amochirie omuraibwense Mosike William Ruto asoko batayabuna tarimondo kwegeneka anna mono asamangana ya gisiasa. Sisi tulisimama na William Ruto na alikuja hapa na Biblia, na unajua sisi ni Wakristo. Sisi ukitoa ushuhuda unasema Yesu ni Bwana na unasema mwathani agosho, tunakukuba. Alikuwa hapa every week. Siku hizi yakuji tunamuona Kisumu na Siaya. He was here and he convinced all of us ya kwamba ni Mkristo na atatuchunga vizuri. Alijua roho yetu ni biashara, akatudanganya. Alijua weakness yetu ni biashara, akasema nyinyi watu ya mlima nitatoa nyinyi chini mpaka juu. Wewe ukiwa na bodaboda utawacha bodaboda ununue Sienta. Wewe ukiwa na Sienta utawacha ununue matatu inaitwa Box. Wewe ukiwa na Box utanunua bus. Mimi saa ingine najilaumu, nasema mimi Rigathi Gachagua mtoto ya Wamunyoro ndio niliweka watu yangu kwa hii shimo, lakini najipea nguvu. Nasema kama huyu mtu alidanganya maaskofu na mareverend na mapasta, watu wametiliwa mafuta, mimi Rigathi Gachagua ni nani? Katibu watu waitu. Chigosoliri tukulia lero nigo timu ya Jabana yue kogosoli engoyo ya ego chigosoli chiae asegetikia gusi stadium negetikia nka yanyako gewe korwali tukulia lero ne timu ya Nairobi United chigoli sato aseyemo asekorokinganigo ya chaka umwaka ne birengo gose bitambo kurebe kigima na ha mashabiki ngorenginga nsachinde na barasa bengo mwako yiga tobwan to chaka mno chaka igo kono mulikito wiki of Tyson Mayara nigaikira na segetikia gusi stadium na gotwarira ndio roboti urwa senjira yoboikira omupira ekero ogwakwa ase ekeminano kie chitimu ibere nabo ogotuma onyonsie etimu eyemo
gose nabo oko batonyonsia ende yonsi nabo igo asenjerende nabo okonyonsia chionsi naende chirwe makari ase kemirano kia rituko ria rero ase geti kia Gusii Stadium egati ya Shabana FC amone area ya Nairobi United. Shabana nigo yaikorwa chigori 3 ase egoria yamo amone timu iyo ya Nairobi United. Shabana ase chingoyo chiabeire chigwakirwa ase geti kiabo nigo yarorekanire gotorokia gekogosoria buya na konyora obobui. Gukwana amona getembe omokochi omonene Peter Okidi nigo atagokigwa no kubugwa okwo na nigo aria chira buna ngochiare korora ase amamocho abanyora na boigo bwangoiga ngochiare gokora obwonjoreria bokeigo ase abagosoria ba Shabana. It's a disappointing because unaangalia tuna lose na tuna create a lot of chances. Tuna hiyo kufunga tu, I don't know, siwezi jua. I think just need to do soul search. But cause ukiangalia away tunacheza vizuri sana. Away tunacheza vizuri sana, hapa home kuna problem, but we'll just pick up, tuta rise up. Ukiangalia game ya leo tumelose, but tumelose through nasema individual mistakes, collective mistakes. Hatuja lose ati wame create a lot of chances wakafunga bao, wame score out of nothing. Lose concentration. I think concentration ya vijana today imekuwa mbaya. We just need to work on their mental strength and then vitu zitakuwa sawa. I think we'll have more changes in the team. Tutakuwa na few changes like 2 to 3. Tunataka ku maintain the team because wamesha gel. Tutaingiza tu only 2 to 3 players. Ase okorokia obobui bwe kosorie iyo omokocho monene Nicholas Muyot we timu ya Nairobi United nigo atebabuna ngochiare gotema aire egekombe kiengoyo ya Kenya gose achikoba egati ya baria barabe inse ya enamba isano. Kwanza kabisa ndamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeanza mwaka vizuri. Pili ndawashukuru vijana kwa jinsi ambavyo wamejituma. Kucheza hapa Kisii hapa stadium si rahisi, lakini vijana wangu wameonyesha ukakamavu, wameonyesha confidence, resilience. Leo tumeweza kudefend vizuri sana na pia nafasi zetu zile tumepata kadhaa tumeweza kuzitumia. So ni kuzidi kuwahimiza. Leo ilikuwa lazima tuweze kudominate katikati. We are taking game at a time and we have many assignments this season. But most important is as the league is coming, we just know how to do the balancing, and I'm sure we'll do quite well. I think a top 5 finish should do, and as we are pushing into the last matches, we're not yet in the second leg. I hope that we can have an advantage with the 3 matches in hand that we have. Brian Michira oyore omogosoria Oshabana gose omanyakaine buna M10 konyora ore ase omotimoko bwechingoma nere obeka egorie yo eyemo gwetera ase penalty na nigo ainekeria mashabiki buna ase ngoyo enkongu ekaribosio bwabo amo ne timu ya Gor Mahia ngochi vale konyora obobui. Game leo haijakuwa poa kwa side yetu, lakini tumecheza poa. Ni unfortunate tuka lose, lakini imekuwa tu poa sana. Tuna hope for the next na tunainua kichwa tuenda kwa the next game yenye ni big game, so tuwezi weka kichwa chini juu tuko na game next yenye ni kubwa sana. Magegaye timu ya Shabana gwikura chigori 3 ase goria yemo ase bakira egetikianga bono Shabana yeyo nigebwatika barua gekongu ase gochikumera ne timu ya Gor Mahia chitariki 11 litukoria Jumapili igaiganga nainde barorenga mbabwe gose mbari gochikobwa kuripota Getembe nje Wycliffe Tyson Manyara. Manjo murigereri engoyo ya ikigocha Tyson Wycliffe Tyson Manyara gotomanya timu ya Shabana nigera jiko mira namone timu ya Gor Mahia segetikia Gusii Stadium kule kunyeretu ko ngusana kwa macha ni kororekana kati ya timu yugo gusama mashabiki a Gor Mahia amona mashabiki Shabana umwako eta gose season ya eta ngendu geritenga nzachinda karangere gachanga engoye yuera jigwakirwa asomasho Nairobi kulende kobwatakana hamo nege kuro egetindi nebirero bitindi nabo igogosarura gutindi kurasa mashabiki ya timu ya Shabana nigo banya tukabagwanchirwa bunego tebekana unango ye nigera jigwakirwa segeti giasha Shabana ikema kitamna Gusii Stadium na nogo semelikwa bangenga timu ya Shabana nanyo libaga lyo kweimo kia igoro ureso goichabo kwale roso goikoro karero eni araka bage goite timu ya Gor Mahia
abo igo Sam Miyenda konginyoringa timu ya Man U ja ko mupira litukulia lero siaru makalie golia ya Mase yamo ne timu eli ya Leeds United abo nato ko dansa meiga yekiunga chinsa ibere litukulia lero Jumapili kono mwaje muligo kwenyelia tu ekiunga Jumapili tigerigo chigaika omwelio getotara twara semo ekorunga egeikaro negekaro mweko yigo 2026 nigo tokerobereti century ya bene kegima astoko chikonya kubato kwanira 11 alia gutungetia yo manyene alia ntungeti nje na alia tutungeti twensi asobwamo anamona sa amangana ge siasa amangana yo borai amangana gisemi na byonsi biri bitungeti birinza chinde hogani tukoigwa muna eganga etere yo gosemi kokogoki nabo igo go komanya neri tukolia lero aso okugochutire tuwe gati ya tinyata kubato kwariganira nigo tokochikumira nsensema ya kabire no molike ito segete senike gya getembe Sam Miyenda tunyaka kuligera linga ningi kelito expect yo mwako yo ngakitojo Robert mwako yo gosema liwe itongo keso mwako yo no kuganya gwe itongo ryo mwako yo na ingi kelito rigeretikira nyaka kwa kigwa anene maneso mwako yo kubwatakana hasibyansi bibya bere bikokolekana kosibya beti kokolekana umwako eta na biracho kokolekana umwako yiga 2026 njeri ngoro kwa no toto nyangiri nseme mayerero niga kwa Wilson Makori na boigo nseme transmission niga kwa Mike Willis kolinda secretary yake kwera na Sam Miyenda asensemo yegekaro. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batajeti universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye go bali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school urendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye go bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inta abana baito January intake nagendereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na
applications inchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuru yiga ose obakirisi migwetera sinamba chabo 0743480999 kose 0782490068. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry